Janjane kowe nyanyi gelagaku sadar nyurigani ati kosong kawat nek kowe dolan karo piro-piro. Amigos de telepon ala papa tadi aku minta batu pokoknya mbah tapak diguarap. Janjane kowe nek ati gelagaku sadar nyurigani ati kosong Mbah Milang Asri lah niki favorit niki. Ndopi tak tunggu balimu. Napa? Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Gini. Ini Mas. Nah, nggih. Maceng Mbak Vivi, maceng ya. Geser. Oke, tak tunggu balimu. Ya. Diratani wong e. Kaum muda. Tak tunggu balimu. Vivi. Rasa nunggu aku. Ya semua pinten Mbah Lurah? Mikir do, Vivi. 25. 40. 25. Oh ya berarti sak masku ya. Mbak Vivi. Lah baru 40 loh, sudah berapa periode? Sudah dua. Masih ada satu lagi. Semoga nanti jadi lagi nggih Mbak Lurah. Nggih. Wah, liyae nek wong bagus sing ngetel. Loh. Ya wis bagus, berprestasi, sugih lho sapa sing Alhamdulillah. Yo, tak tunggu balimu. Oke.